Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba samlen malniang ubade UMLA Barim ka Soyong constituency mentakasi kalai puitrik ukala lingkod 8,000 apusan ulalet bantap kerteng yaladi hakmat returning officer hapo DC office na kabenta bani kunyak election MDC na nongspung Soyong constituency habakren chikilat patay kubor uba samlen uloong bakimat kiba unwanra ladak job ya kanika election kilong man penbha ban penbet ya kasenchar khadar khamtam e ha kabayade bat kasenchar tunum yeng kabadan hapo kate ka constituency uloong ru baki pat ba ka Soyong menta kilas ngau tho namar ki jet ya ubriu om ya kaseng kumta usngau tikna ban job ha kanika election da ka jingkershan upad ba habakli ha kabayade bat ka election MP baki pat ba ki shongshet ya upra uba samlen uloong ba ka election MP bat ka election MDC ka pher kumta uyeng halaka jong ganong rim bat uloong ru bangim day ban kedokti yanu lani ban kedokti ya kajing bakla jongnu kumju ru uloong lada ujob ha kanik election onwan ra ya kamat banyakren na kabenta kasnong kabahap ha kaput asam kabahap hapo uput usam ka Soyong constituency. Let two proposals remaining other two widows. As a candidate to fill a seat in the 22 Nongspung Soyong District Council constituency. Do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kaya kibang yung kung MC ko mo, at mentaro na yung bilang MC. At kita kato kat ni ki ahi kiba ni don ang kay ibon ba kilap yang hi, sulong ka kumnol petrika pa pa ka. Atutang idon ng kamsusu kinyo ki anora ban wara na ban pan susu. Jarta abay di ba ni ka MC hi, sampai kamha adin makipat ba. Kira jit yang ban pa mo MC pangachok. Semula hadin ke Indonesia pendim joki hakani ocean MLA ring ni ipat mentah ni MC ar ki anut ki ketom ki hakani ikaju kubur ke ika atau kedenam ka advantage ki ke election ni ke ngayale ni ke election hadin maka party bat sitting MC jongi in duslang bat ki pai ba ikwa bang nyale iba bat hadin nang taban ka trajigale joki wi candidate ngam tip kaya dia berkata ngam sim dia ada advantage sama ke election dia election ni ibu buni ki persang ban tre ban yakun nak tiket joken PP dari dandu pelai ki yakun no independent kepala dana ke PP atu kai ko penlong bat IP ba punya kun be nak ke parti ki ku bri bangayang ka dong rim kai ke makalaya ka bali tihan ring ngam kwa ban sule kita bandong ban sule dak ki independence
ngai bakan pipi rumah kasing dari badon dengan orang kasing syara soka bakan amro ke isi te masau dai hi ba ke isu hang te rukia simkia abede baka disposal tanga so dai benya le bidang parti Ki kimat ba kilit banra sebut ba. em kamat hi ni hang te po soyong idon ki mat ki ba nga kwa banwara su ki sa da ka babek baka bakhoi ba ki por bengele MDC ngawara ke sa ka da ka hatam ka ba nakajing sinsa tu bieng ngilai lau jong po no sam aman nak sinong ikaw ka kita jaman tar dengan kamban kan susu pada ban penbahas susu ya takaman hari de po konsusi Hatu PE ba atau hadu mentah ta senong soyong kadang-kadang kita kasih sensar trum ya mentah. hadu mentahi untan cuy kindan hi kisnong katu ban ni kidang don haga jingi penben hari de bagani ru ai ba po ke hima jingi hintai na ba de ga hima nospong ba de ba ke hima soyong hima mendiam ba profesor ko dalang itu ku gini tapi i kumakanong mata kayat baik baru hari de boleh kam kan dom don su kita bong sensar Tapi dia kini namang ikil lengshot MP ngai boga ka sur ko jong pra kejur ba. Hatu kan lo ka yu ke jingi pun jong mentah ka belum hatu kan keta ya kan. Hari ini election ke MP bat ke MDC ke mo. Ke MDC kanong bet ke David tangka konstitusi man nak cong-cong. Tingi ngele ekta. Ngimdai ban ong ya kita ki gue ban ong bak kilong nom. Hari ini simbet ki ka parti jong no ka don nak cong-cong. Bat ngaru ka yang nak cong-cong. Ngimdai bat kan ban kedokti bat ki we ki bak langi ki badai. Ini ya di kadong rem ngi buram ya mandiet cepat bak badan. Narap siya jid ng kung MC. Ki senjam pelak untuk ki jika jong soyong di bahap po kaput kung ka balakawa. Katahi ke badan kap ya sekau begitu ki jewara itu ki isu dien bangalai bangi don kam banura itu isu lo kumnya ke di boda kam tamgi lagi don ka ni ka wei ka sinong bahapo iba soyong katakan nongwa mo temu kene tak don ka di baktu di boda menswa do ki menswa do petuka jaka ka di po ka iba soyong ingi don kam banra itu isu kam tam lagi bai di isu bahapo Pak Samlin, dipilih hapu wajar pelai nak dipilih akan tak di nang soyong. Entah pilih kun MDC, kimi arngut nak keju main ke soyong. Hadu kan try bisnes teman job sore. Em long ki pai ba hi benta ki so tu. Abro sik tu hi gibriu sai lam makla ya kan ni padi kam parti. Arim tai pai ba soyong ki so tu kam ha bat ki ong ni ngidon kam yo briu inde ya parti. Kata ba ki ai confidence ki banga ngayen semat ba kena bencok kalau kata kan. Ya.